dasar ketok. Iki makanan ini penting kan uangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk mendoakan si Jabang bayi karena sudah melalui proses buka pusar. Harapan wong tua dan kita galus keluarga mengharapkan pada Allah Ta'ala agar si Jabang bayi dilimpahkan Allah Ta'ala kesehatan jasmani dan rohani ini dan panjang umur, dan mudah-mudahan bermanfaat hidupnya dalam dunia wal akhirat dan berbakti pada kedua orang tuanya dan berguna bagi negara dan bangsanya dan agamanya, insyaallah. Allahumma amin. Dengan itu mari kita kirim Fatihah pada si Jabang bayi, mudah-mudahan selalu dapat bimbingan Allah Ta'ala dan syafaatnya Rasulullah sampai yaumul kiamah di akhirat kelak, di dunia selamat dan akhirat pun selamat, insyaallah. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semai qadir ikhwanihim wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wa ulama'i wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qatil Syekh Abdul Qadir Jailani sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan Jabang bayi. Sehat wa barakatullah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد شاكر حمد ناعم حمد يوفي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات وتغفر لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند
عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الدنيا والدار الآخرة اللهم بالسلطان العظيم وبالمن القديم وبالوجه الكريم وللكلمة التامة والدعوة المستجابة بالحسن والحسن والأنفس بحق قدرة ونذيرين وعين الإنس والجن وإياك الذين غفروا ويسلكون بأبصارهم سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما ذكر للعالم استجاب القرآن العظيم وورث سليمان داود عليه السلام الوضع العرش المجيد ذوي الأمور وسوي الساد وذي الحجات وكسر أموال وأولاد خفيف للناس أجمعين وتبع بالهدوة كل ما بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحيق قول عن الكافرين وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا لننزل من القرآن وشفاء ورحمة للعالمين اللهم إني نسألك سلامة في ديننا عافية في جسدنا وسيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرج الهم يا حاسب ارحم يا مالك عباد يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة تبارك بها سبحان اللهم وتقية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kodi pangan tadinya minta mungkin kok buat masak kodi lain Yang berbot Pak. Ban. Itu yang kecil-kecil itu di ini. Iya, mama minta dong. Nah, dewe. Ban. Pak YouTube, ini namanya bubur hijau. Sahabat YouTube, ini namanya bubur hijau, kuliner Indonesia. Bukan yang itu nah.
Nah, apa? Dari sini, marah. Tahu belakang. Dari belakang. Ini lu malah belakang. Udah sendok di rumah we, kata sendok. Udah sendok di rumah we. Colok lah. Sahabat YouTube, ini namanya lagi acara sedekahan bubur puser Ade. di rumah Om Edi. Live. Nyut, yang kemarin berapa bakso tuh? Kemarin ada 25. 25? Sampai 40 lagi yang baru tuh. Enak sahabat YouTube, enak. Kopi tuh baca. Gantu, gantu. Ya, masih tambah tuh. Korek mana? Nambah. Tambah tuh. Jangan berput, jangan berput. Bagi lu. Kenapa tuh? Nambah. Koniku enggak ya tuh. Kalau galak nak nambahin berarti lemah. Bubur hijau. Habis sampai kering guys. Pesta bubur guys. Ayo mangkoknya lagi balik tuh. Balik kagak? Iya Pak. Kalau plastik balik gitu. Sudah kok. Rokoknya. Nih ya. Oi rokok. Tak oi. Hasil. Mar korek mana Mar? Ini korek yang 3 menit. Korek tuh lado deh. Di dapur tuh Anu goreng apa? Di dapur tuh ada korek. Korek. Ah. Tahu gading apa berisi? Ada tuh gading. Tidak boleh beli, tidak boleh ambal. Nah, ada. Kenyang tidak penting. Aku. Ada lah tuh. Ada mangkok. Tebing-tebing. Tengah. Kau. Aku. Kenyang aku. Kau. Utang satu nama. Aku kawan aku main. Iya. Makan. Kopi. Mas pan kopi ya? Nah, itu balik. Kendok yang mana? Balik ya. Alhamdulillah. Apa? Ikut. Apa? Kalau mau sapu rokok ya? Iya. Mau datang ngadak. Dewe. Allah. Baiklah. Makan bubur guys. Habis ini. Habis gede. Dik. Rame guys. Banyak. Banyak. Oh ya.
Silo. Ada mati dong. Masuk YouTube tadi. Kenal. Kenal. Halo guys. Guys, bokir nih guys. Oke. Bawa datang nih ada guys. Itulah patir. Silo kan latin ukurannya. Bokir dari Jawa. Sehat dulu biar. Sama juga guys. Bung Sunda guys. Kalau kau tuh nak berani depan sini ngomong, apa salahnya itu? Ini. Kalau berani ngomong, tidak apa-apa. Kau terkenal kan, muka kau di share. Ini si A. Si A. Si B, si C. Si D. Ora. Kau nyala apa dak? Sudah anu subscribe ini nggak? Ayo. Sini sini. Kau. Udah subscribe-nya dulu kakek kau tonton di rumah. Aduh. Namanya apa? Namanya apa? Gitu ya, makanya itu aku cari ke kakek kau ada kota baru nonton. Kalimal Kiko, level. Macet ngomong sama. Jauh nih. Apa di itu? Kakek tonton lah ya, cari Kapan lah di pos? di situ. Di pos. Hah? Siapa di pos? Habis ini lah, langsung di post. Sini, siapa yang belum? Anak. Sudah. 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 Ini. Padil belum, padil. Oke, sahabat YouTubeku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sahabat YouTube di luar sana dilimpahkan Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur, insyaallah. Allahumma amin. Kami sekarang berada di rumah Om Edi dalam rangka makan bubur hijau. Kulinernya orang Indonesia. Jadi ini rekan-rekan kita ini berkumpul bersilaturahmi tempat rumahnya Om Edi dalam rangka syukuran bayi. Jadi untuk saat ini kita untuk menghibur sahabat YouTube di luar sana, bahwasanya di rumah Mang Edi dalam keadaan ramai dan damai, sejahtera, insyaallah. Allahumma amin. Dan kami mengucapkan salam pada sahabat YouTube di luar sana. Mudah-mudahan semuanya di luar sana juga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Oke sahabat YouTube, kami melaporkan dari seberang Ulu 2, di tepatnya di Lorong Kamasan, di tepatnya di rumah Om Edi di pinggir Sungai Musi. Nah. Langsung nyebar itu. Nah, ini kamu jangan bari kau. Ini namanya siapa? Pati. Hah? Pati. Hah? Kuat dikit. Pati. Halo, aku Patir. Aduh. Aduh. Tidak kenal lagi ya. Sampai itu ini ya. Beli nak siapa no? Ganteng no, ganteng. Ganteng, goblok. Kaget dulu kau. Itu dulu kaget. Lagi wawancara itu.
Bagian bujang-bujangan ini. Iya. Nah, pilih. Nak siapa nah? Nah, ini ya. Ini ya. Agung. Kali aku tidak. Nah, tidak. Ayo. Bye membolak. Den, dapat lagi aku Den. Iya. Den. Kau itu bodoh tuh kau itu. Oke, sahabat YouTube. Oke. Kiranya sekian dulu informasi dari kami. Well. Bila suka mohon like dan subscribe-nya untuk pengembangan channel kami. Bila mana ada kesalahan kami menyiarkan di Khotoya Channel, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sahabat YouTube di luar sana, salam dari Khotoya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.